ni mulu nakatali. Tatali singin itu balik kuah. Niko tu saranin ko na dona Munro. Itu ko saranin na north. Keskotalan ko na Munro ya wondundu edaki. The most northerly Munro. Ola tak tu mina noa. Lei mo tu mina na buno ya. Kuko strana tang nambong got kina uta. Lei buni tu na rukuni bikau ya. Yo niko ranga satu balik. Tukuni cuko. Ni tombalen ko laka ngai sini balap sat. Sakil tu miraya. Untuk sakil tu miraya. Via laka ser tombali ko sampai tangi takia. Palilenga takia listalme. Yo. Koko sa cuma natang. Na sesuatu tempat dia orang bina kan nonton betal ni ko yo. Una sanga. Meu berita ketian na bunin nito tombali ko. Pero nak na waterfall random roda kita murah tak satu anak kecil ni. Kondera. So up there and across the top. Go sa 1 kilometer na tumbali. Abola sartalnya didak. La rampe plancha da mia. Vivia singe bas ngulu. Kawalu tuna minisi ngora tumbali. So sa sir som tumengori. Rotal kro kita bebas miraya. This is not bad. I think after about 30 minutes I should be at the top. Rompo na uda. Ahí dan al campo. Sangai bantu orang untuk tumbal itu. Mau sampai nunggu stasiun balap. Nunggu stasiun di uda. Lago tak kena mata-mata. Kalau sakit. Kalau tu kena juga cuma ingilan cina kata-kata ni sini merah ya. Sehingga terang. Harus ngabul ke bawah, harus ngabul ke bawah. Nasa cuma na degrees. Yo kayak itu ya tadi mo. Ditantang kayak cuma na sulit kata-kata. So tahu cuma udah. But I think this track is not too bad. Getting there slowly, I'm gonna take my time up. Get to the top. Si madalando na ngone ke robi muri chume. Nada man talone. Muri na sartu ngone sara ngori ko sa bamba. Duru no sumbi muri asa yali sumbu tuki. Simpela se la ko chukibi. Yali tale tuando na ngoni sala na kakita tu merah ko alure tu na bile min sika saft. Relaxar. I think that's it there, up there. Or maybe not, we'll see. Koko ni dang. Dona dang sambil cuma uni ko santongo. Koko da sra. Wah. Sino ndende sra minta meu. Da bukala o meu. To silju na koko ni dang. But there's no way I'm turning back, man. I'm almost at the top. No way. Oh, the talangan ko sinitin. Probably one of the harsh conditions I've ever experienced up on a mountain. This wind is meant to be around 56 miles per hour. So I don't want to basic my alley. But I think I'm almost at the top. Adalina rongo da rona tangi semaro. Sampai cuma pada ulu nonggur.
nadalna rongtira ja rongtira sisään. I think I got a little bit more climb to go. Western yet. Por some video na tanyo. Por cruzat. Ay da. Por na cruzat. Sorry. Where's my? Aling may nauhuni dari sumekin na. Basi kami basurin na gaplele ya. Cruzat ba tanyo. Kuota sana. Yes. I'm not going to spend too much time out here. Oh my days. Yes. That. Baru tunggu na sini tunggu na veulu ni banua sona bono sona verna manrungo ni ado meta kona mere na buru ni baru rupango era bini babu kitu na patu o me baru teke mata rongo tarana vangi so vanga tu mena patungo sendongo sisa. So that is Ben Hope, 927 meters high. This is the most northerly Munro. The highest point on the north of Scotland is this Ben Hope, 927 meters. So that implies that nadampi mali abibia wala bitu rone 5 kilometer nadampi mai boy nadangi darumbi chume go sa sir sum tali chuk de 5 kilometer nadampi maya wala bitu rone wala tumbale. So like I said, I'm not lingering up here, I'm heading straight back down. Siya serangan ni kimbubi ang basket tal may onda na matin sino. Kaya na mabalile na kambu ya. Nariribin ng kirango. Caburreda. Donan rakil langsung go itu Scotland. Tunggu nak tulong ni kambu. Next 5 minutes after you're back on the clear. Raining. Now the sun is going to come out. You're all the weather in one day. Yes. Oh, good. Rit. Dito na kapo nita ka na kambu ya angom. Sa pagkataliat merah. Doon dyan nakali ko ada merah. Terus nanti kena ririp na katuna lomalangi. Sasabi na katuna reka makasara nga u tumpale tumayin 15 days. Bangkara sa mga mamuli kilo tumata ni kina kaya kau kuruswa mo kito mata. Bangkara waterfall mata. Dabita mo to. Right, so sa tabi kaya Kongo. Cheerio. Sino ba? Marunong pula na kalumati siya ko.